Go to 7, Rob. And Q. Lila Zen, abandoned at birth. Uwo mukobwa yitwa Lila Zen yasizwe ari bwakivuka, abandoned at birth. Akivuka baramutaye. For dead. Baramusiga ngo apfe. Yaritoje. Was killing for the triads and has grown up to become the #1 hitter in the Eastern market for the past 3 years. Imyaka 3 ishize yari indwanyi nziza ndetse yiyemeza ko ari we kwisi wa mbere mu bicanyi. Umukobwa nta wabazi nta n'uwabagira. Baramutaye ngo apfe. Akura ari ikihebe. Snip at 10 to 1. Uwo nguwo numwe mu bicanyi dufite twemera icema ashobora kuba ari no wa mbere, niko we yiyemeza Lila Zen. Uwo mwicanyi bamukomera amashi. Uwo wihita ushetera uwawe bahita azundi. Von Bogart. Uwo yitwa Bogart. Standing athlete, he lives for the thrill of the hunt. Silent, stealthy, smart, a lethal option. Araceceka ntavuga menshi, gusa n'umuhanga, arabangutse kandi nanone mu bwicanye nawe yagiye kure. 9 to 1. Anthony Bogart, uwo numwe mwicumi twemera, hanyuma akaba ari umwe muri abo ngabo biyemeza ko ari abambere. Abasheta bagasheta, wowe usheti akaba ari wo utsinda uwo bahura bwa mbere, baragukubira kabiri. Yuri Petrov, amazina y'anyakuri bamwita Anthony Adkins. Mwibuka mu gafilme kitwa kandi kitwa Shepard, ari kumwe na Van Damme bahanga. Russian Special Forces, an incredible all-rounder. The Special Force w'Abarusiya ni indwanyi akataraboneka. Fists, feet, bullets, bombs, utterly merciless. He has it all. Imbunda, amaboko, amavi, amaguru, ibyo ushaka byose azi kurwana adafite n'intwaro. No kurimbura arabizi akoresheje ibiturika. Nomwe muri beza dufite. Miles Slade, the crazy Texan kid. Wamwita Miles Slade. Uwo wameze nk'umusazi no n'ibyo akora byose ni nk'umusazi. Like that, but he's mad enough to rise the ranks. Reckless, ruthless, wild, but guaranteed great entertainment. Ntabwo ababarira, nta mbabazi agira muri we, nta nubwo azi ko nyine ngo ikiremwa muntu ushobora kukibabarira. Nta n'icyo ababarira usibye n'ikiremwa muntu. The guy truly loves his job. Nomwe mu bo dufite uyu munsi, Miles Slade. And if you thought it couldn't get any better, we have a dramatic late entrant. A returning champion who I'm sure will add something very personal to the prestige. Uyu mugabo rero we nuwatsinze bwa mbere akaba yagarutse kuri inshuro. Ni champion w'ubushize, hanyuma kandi ntago bigarukira aho ngaho gusa, wagarutse aje no kwihorera. 7 years ago, Joshua Harlow took the tournament by storm and retired as a champion. But this year he's back for one reason and one reason only: revenge. Yagarutse imyaka 7 yashize, yaratsinze atsinda amarushanwa nk'aya ngaya yabereye muri Brazil. Kuri inshuro agarutswe n'impamvu imwe, one reason and one reason alone: revenge, kwihorera. Joshua's wife was brutally murdered in their Miami home 4 months ago. Umugore we yarishwe mu mezi 4 yahise yicirwa muri Miami, aho ni muri Amerika, amezi 4 yahise. And the person who killed her, umwe mu bishe umugore we, is one of this year's players. Ari umwe mu bari abakinnyi dufite uyu munsi wa none. Abakire bakoma amashi. Favorite Joshua Harlow ni nawe turimo kureba Ving Rhames yaje kwihorera. Activate tracking devices. Overlaying and syncing. Utangire mushyiraho twa tracking devices. Kumba abantu bose bagiye kujya mu marushanwa bafite utunuza twa tracking devices. Nukuvuga nakantu ushobora kuba wagiye bakamenya ahantu uri, kagaragaza aho uri. Gose babushyiraho kumbe dore buri nukose ubona ko umutuku kari hari. Nako gashishagirana karabagirana. N'umuntu. As ever, each assassin is implanted with a tracking device so we can find them. Nuko byahoze kuva kera ababicanyi bose bafite twa tracking device ku buryo baramutse babuze twamenya aho bari. Find each other. Ndetse nabo bakamenyana umwe aho ari bakajya guhigana bazi buri umwe aho ari. Wishe yapfiriye harya pipatuye. Kivugiza uri remera kakubona kagusanga yo mukicana. We've added an extra pinch of spice. We don't have a winner within 24 hours. Nitutagira utsinda amasaha 28 ubwo nukuvuga abicanyi nta kuruhuka amasaha 28 barahigana umunsi wose. Our contestants will discover that their tracking device isn't just a tracking device. Nibwo bari buvumbure ko twa tracking device bafite atari tracking device gusa bwabonuza butuma bamenya aho bari. Well, I know you're all very busy men. Baraza kuvumbura ko turi abantu bafite akazi kenshi. Baraza guturika 4 hours. Amasaha 28 igihe kiratangiye kubara. One rule. Itegeko ni rimwe, ibwiriza ni rimwe, one rule. Or die. Ipfa cyangwa wice. Your bets. Bifurishirwa n'imigisha. Has begun. Ibirori biratangiye. Go.
however, that their tracking device isn't just a tracking device. Niba ramuka batarangije kwicana amasaha 28 baravumbura ko tracking device atari tracking device gusa baraturi ku bwabo abakire bagaseka mbifurije hirwe n'umugisha. One rule: kill or die. Kill or die. Urica cyangwa ukicwa. The tournament has begun. The tournament has begun. Amarushanwa ziratangiye. Inyungu muyigiyemo kare. Ubundi izindi filimi batangira kwicana hashize iminota 40. Iyo hashize iminota 10 gusa. Nibyo mukunda ni nabyo bamwishyuriye abenshi b'inyamirambo ndabazi. Kobwa yakangutataza ibyo ari mukurota. Koga kobwa ntabwo ari giye ubakanze ni unkanze nanjye ndikanze. Kobwa nagakobwa gato. Wari umukobwa nk'uyu ikintu cyamwije mu bwicanyi bikakuyobera. Borese ko yagiye kuririmba si mwiza. Kobwa kureba tournament yatangiye. Atunze neza abicanyi ziramuzengurutsa sanuri hagati. Kwire break tracking device bagiye bacomeka mu mubiri. Kobwa mwiza. Hano ndabizi ubu ngubu intebe zanjye zishobora kuvunika bambaraga batangiye kubyibuye ibipande by'umubiri. Bachone umukobwa. Yeah, right. You'd be fucking dead before you could lick your lips. Besides, somebody upstairs has designs on her. Oh yeah? Is that so? Uh-huh. Yeah, kinda. Kana agatangaza kumbe ngibi nabyo byari byarubye ku mukobwa. Abangani bashinzwe gukurura za kamera zerekana. Yewe biraryoshye. Right, it is show time. Umukobwa nibyiyereko. Umukobwa ko bantu yaraye babanje kwica umuntu usa nawe akora muri iyo hoteli. Keep on him. I'm locked on him. Nowhere to hide, baby. Miss Hunter, it is show time. We have Tomko versus Sam. Kimyiyereko umwicanyi wa mbere ateye Laila Izeni umukobwa nawe yitamagara boss umwicanyi wa mbere geze ku wundi ibirori bitangiye kuryo yabwira abakire umwicanyi wa atangire no ku bantu batarabo bagomba kwicana nawe umukobwa baramukomanza cunga neza abona ni umwicanyi assassin ninde no service ngo nabakora mu ntuza mu service nabashibira ngo service mu byumba by'abakiriya mu hoteli tuganza kuza kureba room service kujishaho bunda yashyizeho silencer hey yeah usko gabi hey katurori abatipiki abatipe nta urimo nta n'ibiryo bamuzaniye yamenye ko ari umwicanyi kumbe inyuma ye birebera mu kirahure kagoze mu ijosi bwa bugozi buniga mwicanyi aramutangiraho kobwa like that bitch, huh? Kobwa! Oh! Lala! Nasa biranga ikigabo kigaruka hakuno umukobwa akaboko bagaje hirya. Sasa shiramo. Muda hakurya. Swinded enough. Rapatu. Nakwica. Makora! Aye! Sura umukobwa! Ndasharazi tariwe! Ayiwe! Ababosi barishima. Hayo amafaranga ndayasheta nayo nanisigaranye kuri banka. Boss nakongera. Nambara! Fight! Chakara bitoneko. Kobgara! Nindwanyi kazi. Kupara umwana na mubyeyi yigeze amenya arangije kuri kigaba magazine undaye yitonze kandi data we sigida ngo ni sidija sinzi uvuga ukuri ari wa sigida n'uwa sidija sinzi uwizi igiswahire yewe data we First blood. Amaraso ya mbere we umva boss first blood. Ndahombye harimo abahombye harimo n'abagize n'abakize. Buruko abicanye bahuye wowe ushete rumwe
ushate bagukubira kabiri watsindwa bakayarya abakire cyane abagabo bicaye hano To 7-1. mwitegura babara amayera babara amadolari barabara ukabarunguka bahomba barahomba gusa ni ukira cyane ayo data we Clean up Creek Dollar to the Ivy House Hotel, room 107. kubwa kara Still would. nta jambo avuze she didn't say a word Party time. we ni igihe cy'ibirori Frenchman Anton Bogart heading into a cluster developing on the heights. Bogart hari ahantu yerekeye Bogart ni umufaransa Frenchman Bogart On 1, 2, 3, barabara police. kugira bareba ahantu Bogart agiye Cameras live. Cameras are live. We are urahoza kugaragaza za kamera ziri ahantu Bogart ari Bogart ni umugabo ugendera hejuru y'amazu ntajya agenda hasi reka da wajyaho ni igihunyira cyangwa kacurama hora hejuru Bogart ntabwo ari wenyine abicanyi ni benshi gusa mu batweretse bahatari batweretse 10 hari undi mudamu nawe wari uje arashaka kwica umuntu mudamu yaraje imenya yabonye Bogart nawe amucungiye hejuru kuri etage Bogart nguriye Bogart avuyeyo yaje muri restaurant kwa Myasiro ntabwo ari wenyine hari undi mwicanyi wa party hafi ya Bogart yinjiye dore sura y'umugabo hajya mu Simba zambwa z'inzungu zarariye zikijuta maze bitamo bikabyimba imbwa zitwa Simba izindi zabo yari na za Magisi Bogart kumenya ko ari umuhanga yagiye mu rwiherero Bogart ni ikigabo cy'ikirabura ngo n'umufaransa Frenchman Bogart tangira kwekura mu kantu zaka tracking device kamuri munda bivuga ngo abamuhiga ntibamubona washobora kubabona ko agifite ka kamashini arangije kugakura munda katurore hari umutegereje hano fuck. Frenchman's gone cold. umufaransa arabuze Get killed? No, I didn't see a fucking fight. bigenza bite sinzi aho kagiye kumbe ka tracking device yo kavuye ahantu hashyushye aba bashinzwe kudushaka baratubura Answer now. I'm on it. dukomeze dushake turebe Bogart ava mu rwiherero Bogart aje hakuno ageze muri restaurant hagati akanaga mu cyayi gishyushye karongera karagaragara abicanyi bandi barakabona umusenzi kwa burakagarukana n'umuzimu Don't like the lips. kanagatangaza kumbe cya cyayi amenyemo akanuza baraje bajya kugiseriva umuntu dore Bogart yaricaye aracunga ashaka kureba ninde baha iki cyayi nta cyayi cyawe nshaka bivuga ngo buri ujya guhiga Bogart unywa kakanazi niwe azajya higwa Bogart abari inyuma bose ajya bahereza ni umuhanga cyayi bagiye umugabo ushaka ufite apeti sha urakoze cyane wayona icya Said afite apeti yose ziravutse umugabo ashobora kuzira apeti gusa kiraho telefone yego No. oya ntabwo ndi muri restaurant mugabo nakubonye wagiyeyo mu rugo nta munyu wadusige nta nicyo kurya ukajya kurya muri restaurant kwa oya nanjye ntago icyayi aragisize icyayi ko yagagisize hano hari padiri disi padiri kucyo kunywa yagiye kure twamubonye icyayi cyanshiranye padiri buriya rero nta muntu n'umuntu na padiri nabo hari igihe bakora ibyaha arabanza acunga ko ntawe umureba yiba icyayi cy'abandi filimi irahana n'imigati arayimanuka tu Bogart arabireba buri icyaha rero icyaha ni ukukigaruka umuntu kuko yakibye icyayi kumbe n'ingaruka z'icyayi kizira mbega icyayi wajyaho n'imyumbati wamize uruntu uzerukira ibikombe bibiri adeshyura kimwe ikindi ni inshuti kinsigiye hagiye kwishyura ayo mafaranga nta credit card mufata padiri Allow me. nyemera nkwishyurire watubwirije neza icyumweru gishize kumbe byarangiye niwagiye gucungiraho abanzi Bogart yasohotse ababazi ngo bategereje umwicanyi w'umwicanyi mugenzi wabo arasohotse padiri sasura ijyamo hari na sniper aho ngaho sniper padiri agisohoka nuko abagabo bazirurwa akamama ngabara ry'imimbwe tikishyura padiri yibye icyayi akiba mu izina rya Yesu katurere target sasura ijyamo ku gatwe ke arazira iki umugabo icyayi tu cya senkana bisi yaratabaye icaho ntiyapfa vuba Imana ishimwe arapfa mu kanya tu ariko burya aho gupfa none wapfeje irongera indi caho iratabara Bogart kumba arimo aracungusha akakurasuriya mu nwanyo y'icyayi nawe arabacungira hafi mwibuke nawe n'umwicanyi yewe Bogart ninde numvishe hejuru akuye umwumbati icyayi cyasaga n'ikirimo umwumbati padiri sinzi ko turori uyu mugabo ni umuntu w'Imana kwiba icyayi sinzi ko byatuma ajya mu muriro
ariko abagabo ngabo bagiye kumwohereza bunda target fire uri mu modoka niwe babanje uri mu modoka nawe yendaga kwica padiri uri nsasuriya uwishe uri mu modoka arashaka no kwica padiri aramucunga nawe bimutungaho bombe Bogart kandi kuri ngura shuri mu modoka padiri Hello, Father. padiri Sorry I haven't been around. I've been busy. How's your mum doing? mama ameze ate She died, Father. yarapfuye padiri warasenze amasengesho ntiyakora Sorry. ihangane bikira mariya buriya yatinze yari matabara abandi ntiyafasha nyoko There's nothing I can do, like... nagukorera iki nakumarira Got it all sorted. padi ntacyo wamarira ndumva unuka n'umufuki wanyoye inzoga padiri kumba agiye gupfa padiri sinzi ka target padiri Bogart What? Do we have another blip? bigenze biti hari undi mwicanyi tutabonye ajya kwica mugenzi we When cold, no one near him. dukurure turebe kamera zitangira kuza bikoma imbunda nawe ayikuraho padiri yamugize bait icyo bita bait gutega akanyobwa imbeba zajya gufata ukazifata padiri yabaye akamashu k'uyu mugabo imbeba zose arazicakira tu waracungira kuri padiri gusa Bogart Frenchman Faransa Bogart Biniki I'm looking. Fucking hate blips. ibi nagatangaza ntabwo turimo kubona ntabwo tubona umwicanyi ntabwo bamubona gucunga neza kumbe padiri uko agenda umufaransa wa mu Russia nawe yari yaje kumufata Yuli Anthony Adkins mwibuke mu gafilme kitwa Ninja mwibuke muri Special Force uriya mugabo ararwana my friend zarakubita mwibuke mu gafilme kaje bundi banuza Unstoppable kanuza ni rimwe ni kabiri Expendables nako hakubita rambo kitumna kikanira kwizina rya Patiri na mwana roho mutagatifu bajyemo nta numwe nakwibagirwa mana ndagushima ko nabyutse ndi muzima nubwo nari nasinze amen ariko mfite ikindi kibazo kimwe ngumbati wanize yibagiwe kusengera Oh, please, blessed Virgin, hear me. Maria bikira Maria wabyaye nyagasani wambabari mvuka twa I want to be a good man. I want to be a good father ndashaka kuba padiri mwiza I want to be a strong man. I want to be a strong man ndashaka umunyembaraga I look inside my heart and there is nothing there. urebye umutima wanjye ngende ndumva asa nawe nambaye ubusa bararira There's nothing there. imbaraga Oh, blessed Virgin, please give me hope. baba n'ibyiringiro byibuze arimo ariririra wenyine arangije kurira vana icupa akomeza kwiyongera padiri araha ndakubwiye No. reka nkwa kanyuma sinzongera cyo gusuka kumbe inyuma ye ndakwinginze What's wrong with you? ufite ikibazo ki umukobwa yaraje azi ngo ni icyicanyi icyitangiro cyo gusaba imbabazi ufite ikibazo ki mbabarira Please, kill me. Why aren't you defending yourself? kuki utarimo kwirwanaho Will you please? I don't ndi umuntu w'Imana sinyarwana n'abantu ndwana n'imyuka jewe sinyarwana n'abantu please. ndakwinginze arasa hari undi mwicanyi winjiye iriturika azaturitse grenade zirinjira gabaca mu idirishya ry'urusengero grenade kobwa yararashe turikira mu kirere target indara yinaga Yuli mwicanyi Padiri nugambira abonye abantu barwanira mu rusengero ibintu byatuma bajya atabacisha muri purgatory batajya mu ijuru Yuli Russian Special Force Commando mwibuka mu gafilme kitwa Undisputed kabiri And of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Padiri na mwana na roho mutagatifu nkumanuye mu kuzimu uragiye Goodbye.
urabeho watabaye padiri kobwa gamba kaboni nirwanye ndakubye arakubita fighter tugamba kobwa nako kararwana ariko sinzi ka dore padiri ko narunguruka nabariranye mu izina rya Yesu raka yuri rwanyi kobwa karasinze kigabo kiragwa raka kobwa ararwana shiri ryinyi Alicia, I'm going to enjoy this. ibingiye kunezezwa nabyo ndabikunze cyane nubwo mbere abonye umukobwa ku bitaryo I'm going to enjoy this kigatangiraho padiri Stop! murekere kobwa padiri kobwa kigabo kirakubita kigabo bogis rekera murekere mu izina rya Yesu ntago bamwumva kigabo kinda kwica gakobwa How much easier when they don't start? What are you doing? Let go! I'm gonna go! fite imbunda ako Keri kobwa raka fight gamba kobwa ako kaboko yarasinga umugabo katurore tugiye guhaguruka do pini cyayikuye muri grenade nguki mana dore ubunyamanyama kobwa yakeretse pini yayikuyemo kare muri grenade cyagiye kwirebaho kumbigeze igihe cyo guturika padiri rusengero ushaka ukuntu barugize ni nk'urw'ikibeho Bikira Mariya rwarundi ajyazamo ngo rimwe intebe zigeze kuvunika Or what? Just stay right there! Gomahuri Stay back! Gomenyuma dore uvuga gomenyuma nani riri mukumbe ntabwo cyako There'll be one in the chamber. nana rimwe riri muri chamber Who are you? urinde I'm a priest! ndo padiri Break your neck. I'm not. nubesha ndakuvuna ijosi Where are your weapons? Who do you work for? Where do you receive your orders? intwaro zawe ziriye nta ntwaro ngira amabwiriza yakura hese Mom! nyakura ku Mana No scar. nta ngovu ufite no scar kumba abandi bose bafite za scar ni inkovu I don't know what you're talking about. nta nubwo nzi ibyo urimo kuvuga ucunga neza kumbe bya padiri nacyo kirimo ka tracking device umukobwa yaragashatse arakabura You're creeping. uri muri abipariko nukubera imbaraga z'umwuka wera You really don't know what I'm talking about. nta nubwo uzi koko ibyo ndimo kuvuga padiri ara padiri yagotomeye cya kintu cyari kimeze nk'umwumbati nicyo kibazo afite This was my church. Well, Father, Giza padiri welcome to the tournament. urakaza mu marushanwa bari nazi kaza barimo kumwahora ijya ngo urakaza mu marushanwa welcome to the tournament Thank you. arashima urakoze boss aba boss hano baranezere undi muntu araturitse uyu munsi hariye benshi noneho We found the beat. What is it? It's our Frenchman. Anton Bogart. It seems he managed to cut out his tracking device and it's ended up inside that priest. boss dufite ikibazo We now have one of umwe mu bicanyi bacu tracking device ntakifite bayisanze muri uriya mupadiri ngo iki us running around, virtually invisible. I'm sorry. wari uyifite aragaragara ihangane Best to boss shorten his odds and follow him. Yes, sir. babwire bakora ibishoboka kwanza babanze bashaka uwo mwicanyi hanyuma ibindi turabijyamo nyuma padiri yamize ka kantu niko ni uriho ka kantuza bageze gutya abona Bogart arimo guca Go to camera 2, quick. Bogart Just gotta reconfigure. kumbe Bogart buri uko acunga waracungira kuri padiri umuntu ujya kuri padiri niwe ashaka guhitana Holy shit. What now? It's him. karabaye niki Oh, there are gonna be fireworks. niwe arabakurikiye agiye kuba umuriro ugiye guturika We have Harlow for you. May I have your attention?
mwanyumva mwoga kiramwe yaragiye kubatuka n'abakire bagenzi be. You wanted the greatest show on earth. Out for revenge. The greatest assassin of our time. Harugiye kwihorera umwe mu bicanyi ba mbere ku isi mu gihe cyacu. Oh dad, nindi Sekisa mu gifaransa. One of the greatest assassins of our time. Ving Rhames. Yagarutse yitwa Joshua. Arimo arahigana n'akagabo hakuno. Kamera zirakora. What the shit, eh? Oh, shit. Mwanda. Gapenya hatariho. What are you doing here? Urakora icyo ngaho? Information. What have you heard? I heard someone came for you. Agabo kaje kumuhiga gusa bararasana baganira. Baramurasa aganira kabona inkweto. And I heard about your wife. Numvise by'umugore wawe. Yego. The crazy American kid. Miles. Wamwisha agomba kuba ari Miles. Miles Slade, the finger guy. Miles Slade ni uvuga? Yego. You're welcome. Akagiye kwasa kumbe karasubusa yagateze inkweto gusa. Data we, data we. Yewe data we. Che data. Haiga data. Yagateze inkweto nizo kazisa. Oh. Bagabo sira. Ving Rhames, greatest assassin of our time. Mwicanyi ukomeye cyane wo mu gihe cyacu. Abantu barashize. That's one more for the trophy cabinet. Thank you very much. Yangane wakoze kubura aho ngaho ariko ibyo birahagije. Slade Miles dore ngo wishe umugore buriya mugabo umwirabura. Come here, little fella. Ngwino gatimbwe. Simba ba Simba ba. Oh, yeah, that's a good dog. Kanziza Simba ba. Kizi cyari cyo? Mwana w'imbwa. Abana abantu ko tutazi ibyo mutunga se. Kica umwana w'imbwa. That guy is fucked up. Uyu mugabo ko ari nk'igisazi kishe n'imbwa. Abicanye bara. Uriye warenzaho n'umusazi bamwe mu rwego rwo hejuru. N'imbwa arazica ntacyo bapfuye. Yanga imbwa bugacya bagahura kazirasa. See you later, boy. Kumaho wambwa we. Ntabwo ari imbwa gusa hari n'umundi muntu yishe maze amunaga muri Mondisi. We are amhoye kikoko. Just take it back a little. Kadusubize nyuma turebye yakoze. Miles Slade niyo mazina ye n'umusazi. Jeez, who steals a finger? Tuzi ko cyamuciye urutoki. Kamwishe kimuca n'intoki, kishe n'imbwa. What do I do? Dukora iki? Answer it. Aruhamagaye kuri telefone byihutirwa cyane ngo dukora iki? Telefone irahamagara iki? Ninde uhamagaye? Sasi telefone bahamagaye hano ni telefone y'umurongo wihutirwa. Abana bayicisha mbayohereza kwa boss. Oh. Yeah, hold on, I'll just put you through. Yangane tubohereze kwa boss. Bohereza ku murongo wa boss. Umwicanyi urimo guhamagara. Sweeter pie? Excuse me, Senator. It's Lila. Abakire barishimye, bicanye ari barapfara, barimo guhomba, harimo n'abarimo gukira. Nurusimbi ngurundi ariko abakire ntibatinya gushata za miliyoni zingahe. Speak. We have a situation with the civilians. Vuga, dufite ikibazo hano n'abasivile. Je mwanywereje kwica ababicanyi bagenzi banjye ariko hari abasivile bahari. Look, I know you can see what's going on. Ndabizi urimo urareba ibijya mbere. Kumbe wa mukobwa ni uhamagaye boss wawereje kujya kwicana. You know the rules, Lila. Amabwiriza urayazi Lila yanze kwica kubera ko umuntu agiye kwica ari kumwe n'utwana. Let's kill or be killed. To kill or be killed. Kwica cyangwa ukicwa. Padiri yararebye. Yewe data we. Inzira ijya mu ijuru irafunganye. You're on the battlefield. There is no going back. And he's just one of those famous innocent bystanders you hear about. Abo bana baniteka barapfa binzira karengana abo bana ntacyo bavuze. Muri Afghanistan abana ntibashize. Ntatwa aho ngaho ababiri. I'll kill you myself. Look, it's not right. He's just a priest. Umva ntabwo bishoboka ntabwo ari byiza. Find it kind of apt. N'utwana duto turi kumwe na nyina. Kumbe nyina w'ubu utwana niwe batumyeho kwica. Niba nawe ari umwicanyi nibyo ntazi. Mukobwa mwiza. Christians through the line seems that history is repeating itself. Amateka arimo arisubiramo Lila. Ukaramukoze kosa ushobora guturika ubwawe. Never kill him, but don't call back. Nutamwica ntiwongere guhamagara kuri iyi nimero.
What's happened? Niki? Oh, the police coming. Polisi iraje? No, really. Nta polisi iri buze. Iki cyagize ngo ni polisi igiye kuza kumburiye yihamagariraga boss w'abicanyi. Kumbe wa mukobwa baza kwica. Yo yariwe. Wa mukobwa banza kwica nawe n'umwicanyi. Nubwo ari kumwe n'utwana. Padiri yararebye. Ariko se bazajya mu ijuru ko ari imbarwa. Kuva ejo arimo arabona abicanyi. Modoka barayigarura. Faya Laila Zen. We have to get out of here. Now. Tugomba kuva hano vuba. Move it! Vuba! Padiri yararebye. Akirimo kureba wa muntu uguye mu modoka arimo arasaba tabara. Hagira unabara n'umukobwa muto. Sinzi ko ari umwicanyi. Buriya yarirukanze padiri. Ntabwo nata umuntu mu ijuru bazabimbaza. Yesu ko azatubaza ibyo twakoze ku isi. Reka ratanga umfashe. Uwagiye gutabara maze atangira kurura imbunda. Kobwa ara! Nabara! Wrong day to be a good Samaritan. Urakoze kuba umusamaritani mwiza, umunyasamariya mwiza. Aya! Bamupimye mutwe shaho. When I say move it, move it! Nimvuga tugende wa muswa wicanyi ni benshi nabo dakeka. The last man standing wins. Ni ubu buryo uri bupfa none se buriya nawe yari umwicanyi. Hako se umuntu uzajya mu ijuru ko mbona turi bake cyane. Yeah? You and I mean, you acted in self-defense. I'll speak Is for it you. my accent? Do I stutter? Is that it? The people who run this, they are more powerful than the police. Padiri yavugaga ko bahamagara polisi umukobwa ati umva abayoboye ibi bikorwa by'ubwicanyi bafite imbaraga ziruta za polisi. They will get you anywhere. Barakubona hari hose kandi nubwo polisi yagujyana baragusanga bakwica, they will get you anywhere. The bodies. Polisi ariko imfite imbaraga polisi y'igihugu. We'll see the bodies. There will be an explanation. Nta busobanuro ngo. But it will be what people will buy. A madman with a gun, a terrorist attack, a natural disaster, a car crash. Baraza baramutse banaje bavuga ngo imodoka yaguye ni ibibazo byabaye by'ibiza cyangwa se ngo nabicanyi bateye batazwe. The tournament remains a secret. Gusa nanone amarushanwa agomba kuguma ari ibanga, ba boss bayirinda ari amabanga. Ariko dupfe kubwira polisi. The whole world is insane. Isi yasaze, isi yose yarasaze. Ya modoka iraturika na mudamu wari uyirimo. Padiri aravuze ngo ibingibi n'ubusazi. Umukobwa ati isi yose yarasaze. This is insane. The whole world is insane. Isi yose yarasaze. Iyo ubona PPM akajya hariya nacyongereza zakababesha mukajyaho. Ya kuntu rya kabesha ngo ziginde ntacyo. Isi yarasaze. Oh sir, it's ready. It's ready. Bakira aho ngaho boss atanze. Up and do it. Itegeko uriya mupadiri nawe bamushyire mu ikipe. New player, Father McAvoy. Padiri McAvoy aje mu ikipe. Ladies and gentlemen, Bagore namwe bagabo bateraniye hano. a man of the cloth has stepped out from the sidelines. Now, if any of you good people would like to take a long shot on a dog collar, we'll take that action. Dufite undi mukinnyi mushasha winjiye mu ikipe, McAvoy Padiri. Agezemo aba baranezerwa amafaranga barasheta barye menshi. Mikino yacyajya mbere. Raka, kumbe Bogart, umwe wafashe Padiri amushyiramo akantu. Wari marica nta muntu umenya aho ari. Aturore, arakurikira Padiri gusa. Bururi kumwe na Padiri akamuhitana. Padiri wihitana bwa nyuma. How do you know I've even swallowed this thing? How else could it be inside you? Padiri arimo arabaza umukobwa amenye gute ko nakamize nuko nta hantu namwe kagucometseho. Padiri akomeza kwihata kuruka. Ntaheruka kurya yaruka ate. I'm an assassin. Everybody wants me dead. Abacanyu baranshaka n'umupfu. I don't want to die. Ibi koko ni iki mwabukanjwa mwe biniki? It's okay. Imeze sawa. Hego man. I don't want to die. Sinshaka gupfa. I don't know how to cope with this. You'll be okay. Trust me. Nyizera. Nakiri bukubeho mpari. Umukobwa yemeye kurinda Padiri. Yabonye ari umupadiri mwiza bakiraho polisi. Dore polisi! Padiri ajyayo. Kumbe polisi uko irimo kuza Bogart. Frenchman. Thank goodness you're here. Urakoze uri hano. Nice outfit, Father. Yiza Padiri. Kumbe none umwicanyi. Get down! Aya Padiri baramuhaye. Umuhaye
umurwayi ari hejuru waracungana na padiri gusa nako umupolisi baramuhaye nawe yari umwicaye Bogart. What's happening? I'm not sure, but we have to get out of here now. Tugomba kuvana byibuse tukagenda. N'abapolisi bizeye nabo barimo abicaye. Filimi iraho. Agafaranga bakariye ni benshi nta muntu utarariye ku bunyobwa. Babahaye ubunyobwa sha bababongeje. Nabo binje mu igame. Excitement. What's your reason? Tangira tugende. Nako uzi miliyoni 10 z'amadolari nguzatsinda ni yari bubone. $10 million US dollars. Uri umugabo ratana ubwo nakuzi izina wowe winjiye nona. Fight! Fire! I've seen them before. In the cafe this morning. You sure? What's it? He cut it out. Gabo! Muriro! Bogata bameraho akagabo karasimbuka sha wajya ni nyahuku do. Dora kagabo. Dora kagabo. Hold on! Dora kagabo, dora kagabo. Dora kagabo. Ho! Wagira ngo ni pusi. Wajya ni nyahuku. Mpaka hakuno. Parikingi yabaye mbaya sana. Yerekeje imodoka kuza karangiza katurare. Bogart. Faransa. Karongeye karabakwepa. Hey! Kabatangira karasimbuka shaho. Naga Faransa do. Baragacitse ko bari mu modoka. Yo bakubirenge ngure. Ibikira Maria na mwana mutagatifu bose ndabinginze ni bamanukiremo. Bose bamanuke padiri nari mu byago ni utaze kurwana niwe bashizemo ikintu mu kanwa. Naheruka kurya yikandi ari yikora mu kanwa ngo rebe ko yagarura wapi. Hagarura wariye. Padiri ari inywera gusa. Vingrams. Jeze hakono kumba ari marashaka cya kindi cyitwa Miles Slade. Ngo nicyo cyamwiciye umudamu mwibuka akagabo kanyuma yishe niko kambwiye. Bonye cya Miles Slade no mwicanyi mubi. Hari yaciye urutoki Miles Slade. Ni nuko yiyambariye ni wa musazi wishe n'imbwa yishe umwana w'imbwa uyu mwana w'umuntu si umuntu wajya wone n'umwana w'imbwa ibwe yayihoye iki uyu yapakiye imbunda ye nta wundi ashaka n'uwamwiciye umugore ni nacyo ngo cyamugaruye muri game Vingrams yagarutse yitwa Joshua kandi uyu mwana w'imbwa ashaba azize ubusasha azira umwana w'umuntu revolver yarayipakiye shaho harya ntigira 7 6 okay harimo umunyamushubati waje uyu munsi ngwana 6 6 yarabananiye kuvuga neza magara 6 mfite 6 yisumbuye magara 3 mugabo ko yagashize amasasu mu mbunda yatangiye kwibuka umudamu we koko yarishwe yicwa ari mu rugo niba ari umugabo bashakaga simbizi umudamu abizira karengane nibuka umugabo agiye kwiyica sasa arashyizemo Where were you? wari uri he where were you yumva umudamu aramaze ngo wari uri hari mu kumba ararota yongera I'm deeply sorry about your loss. Joshua wihangane kubw'igihombo cy'umugore wawe wagize aribuka hari umuntu wamamagaye kuri telefone I may have some information about the person that came after you. gusa naba mfite amakuru y'umuntu waje kuguhiga maze yasanga udahari akica umugore wawe I may know where you can find them. mfite n'uburyo nakurangiramo ukuntu wazamubona umuntu wamuhamagaye mu rugo kuri uwo munsi nawe yaragiye kwica kubera umugore we umugabo baramumubwiye ni Miles Slade niwe arimo guhiga araka nabicanye sasa abicanyi harimo barimo kwica kubera umunezero hari abarimo kwica kubera agafaranga harimo nabaje kwica kubera revenge habuze miliyoni 10 z'amadolari ko abantu barwaye imbaraga sano buzuyemo hano ninde utajya kuyakorera miliyoni 2 zonyine maze ni miliyari y'amanyarwanda nkanswe miliyoni 10 ubwo ni miliyari zingahe 6 hafi ninde utajya kuzikorera ko na Rubangara yitabye atari yazigeraho Rubangara w'icyanguko Are you kidding me?
bicanyi bageranye ari benshi. Why are they attacking each other? Probably so many. Abicanyi benshi bahuriye mu kabari ngo they are going to attack each other. Abicanyi barenze 9. The place they don't know who is who. Or Na sasa bashobora kumarana batazi ninde bagomba kurasa kwa kabari kuziyemo abantu. ourselves a situation here. Bose hano dufite situation idasanzwe. We have 9 players in one location. We have 9 players in one location. Dufite abakinnyi 9 bari mu cyerekezo kimwe. 9 players. 9 mu kabari kamwe boss. Ladies and gentlemen, Bagabo namwe bagore bashesa yanyu. we have a bloodbath about to... Dufite hano abantu bagiye gukaraba amaraso niba inkaraba nkabo. Bigiye kwa mukanya. Ibyo biraryoshye. Game irangire vuba tuve mu mikino. Dupange n'indi game. 9 players in one location. Abicanyi 9 mu nyubako imwe. Abicanyi bose bari muri iki kibara. Abicanyi 9. Uze kuzureba amasasu ngo araryoha hano. Kumbe na cya kindi cyitwa Slade Miles nacyo kiri muri uru rubara. Ni ikibari cyande ni kabari kamukubita umuhitane mukubita umukagiri nashaka hwere. Aya baramuhaye. Miles wararasa buri kimuri imbere. Miles Slade buri kimuri imbere. Niwe musazi ngo bafite mbita. Aya abicanyi 9 go kandi ubwo nukurasa ubonye wese nakuvuga ngo turazira nyuriye turazira moto. Aya Miles Slade kagabo kararwana kararasa shaw gafite target. Thanks, sweetheart. Uyu mukobwa kimuhoye iki? Tendolini and Miter out. They're going down fast. Kana agatangaza abakinnyi bari baragabanyuka vuba vuba murabona ko dusigaranye bake. Miles Slade. Mbarawo abicanyi baracyahari. Dore ngizi ziracyahari. Aya. Bath. Karaba amaraso kuri hano. Kagabo kaje kiruka kegereza Miles kamwegera. Yewe data we, hey gata. Abicanyi kirica maze kikanishima kikavuza induru. Yewe data we, urusasu mu kirere ko gusanganira. Reba urebe filime. Yewe data we. Ndara barimo gucunga za kamera. Ibirori zaryoshye. That's Van de Ven out of the game. Chongo chongo. Moto. Assault rifle. Waro y'urugamba rwayizanye AK47. Moto raka nabicanye 9 ariko asigaye mabi. Jere kaboko baraga. Kaboko baraga. Kasigaye kanarasa. Kombe arundo basanganiye. Abo barimo kurasanira. Vin Grimes. Joshua wundi bici umudamu. Araka Vin Grimes. Nikachinjira baya nabi. Nikachinjira. Atagati gifite do. Akirasha ukuboko kumwe gisiganye kimanyu. Target. Yeah. Fuck yeah. Woo.
Miles. Ni wowe Miles? Was it you Miles? Arimo arabaza afite ikijwi shaho. Was it you Miles? Come after me. Why did you come after me? Kuki waje umpiga? Did you murder my wife? Ni wowe wishe umugore wanje? Did you murder my wife? Kamuteye icyuma. Nakicanyikazi. Kavuyeyo. Oh, you down, honey? Nako baraga. Miles ari hano. Bas, kiramufite. Chongo. Cyaramuhaye shaho. Mu nzira arabagenda. Miles dusafashe Joshua. Kuki birimo kuba? You drink too much. Urabaza cyane ariko. Your eyes give you away. You damage your liver. Unywa cyane. Well, that's perfect. That's just exactly what I need. Health advice from a hitman. Aho kugira ngo ibibazo byose bibe nabyibagirwa birutwa nuko nasaba icyo kunywa. Badira arimo atangiye kuvuga ko ukeneye icyo kunywa. We have to wait until it passes through your system. The further out of town we go, the less accurate the tracker. Tugomba gutegereza mpaka ukanuza kakuvuyemo kuko buri uko turimo kugenda barakurikirana wowe. Yes, in time. Do you mind if I ask you a question? Why are you here? Why are you playing? Why all the questions? Ibibazo ariko ni byinshi. You drink so much, huh? Kuki ariko ubundi wowe unywa cyane? You sobbing like a child this morning. Iki gitondo nasanze urimo kurira nk'umwana hariya wasengeraga. Kumbe wambonye ndira. Nariraga mwuka wera na Bikira Mariya. Because I'm lost. Ni kubera ko nayobye. Because I'm lost. You're lost. Wayobye? Try to be me. Yeah, well, it must be tough playing God with people's lives, yeah. I don't play God. If I don't do it, somebody else will. It's just a job. Yebuze simeze nka ugenda wica abantu. Umva je sinsenga Imana kandi nabishe nubundi hari uzabica. I don't believe you. Otherwise, why didn't you just kill me? No, nanjye mwendaga kunyica. Don't kill the innocent. Ntabwo ngenja nica abarengana. I don't kill innocent. So happy. Did you feel that? Umukobwa gusuko yakavuze ngo nagaje yica abarengana hari byatangiye kwibuka. Narimo kuvuga ngo mbabarire niba ari we wishe umugore wa Joshua nibyo ntazi. Madame Joshua yaranatwite. Umukobwa avuze ko atajya yica abarengana. Kumbe uko barashe umugore uyu nguyu nibwo gikanguka madame we yibutse bamurasa. You hold that for me, buddy? Huh? Chuti. Howdy. Bite. Look at you. Irebe. Joshua Harlow. Joshua Harlow niko Best assassin there ever was. Ngo uri umwica nyarya wa mbere. I shit you. Ndagufite rero. Well past your best, ain't you? Cyafasha abandi bantu bapfuye bicaye mu kabari kirimo kiranywa inzoga n'abapfu. At the hands of this year's champion. Uyu mwaka ndaba champion byanze bikunze. Joshua Harlow. Look at what I did to that guy. What the fuck was I thinking? Kiriya giswa kijya kwambara nk'abagore cyari mu biki. Kumbe hano hari urugabo kije rumeze nk'abagore. Thanks. Man. Ngo yarasharangije arananirwa. Icyo kunywa. Have a drink, ladies. Fata ko kunywa mu nshuti. Trying to quit. Nazivuyeho. Kiramutoneka. Speak clear, old timer. These are the last few moments of your life you're experiencing right now. Uyu ni wa mwanya wawe wa nyuma w'amasaha yawe ya nyuma nshuti. You might as well have a drink with me. Ugomba gusangira nanjye? Maybe late. Bishoboka. Suit yourself, superstar. Ubwo rero urapfuta nyoye. Go on, now tell me. Mbwira. How many you killed? Wishe abangahe? See, I love killing. Just the smell of it. Why Mary? Kubera iki? Mary? Kubera iki ari Maria? Mary who? I killed. Mary iki? Mary ni Maria. You know who? Uramuzi? Miami. Muri Miami. Months ago, I wasn't home. Amezi It ane was me you wanted. Why'd you kill her? Nari mu rugo kwa ari je washaka kukiwisha umugore. Nakajinya. Kumbe yari arutapfuye neza. Give me a second. Hano hari umuswi ukiri muzima reka maze muhibye. Fata kantu uzana agafungura.
kiramwongera kugira ngo aceho neza. Ving Rhames yari yatinze gucaho uyu musenzi. Yewe ndagarutse kumbo yari mari ifungura imana ikibezi. Wambwiraga iki? My wife. Umugore wanje, my wife. You there? You left her all alone? Wamusize wenyine se? If I were you, uri umusku. I'd blame myself. Igayi. Kwata mugore. Well, bad news, superstar. This is really gonna fuck you up. Ngiye kubwira inkuru kubabaza. Wasn't me. Ntabwo yari jewe. Don't lie to me, kid. Urambeshye. I am not. Ntabwo ari jewe. Kimukata gatoki. Kibuza n'induru cabagome babaho. Kirashinyika. I got me $10 million chicken fingers. Agakata byasiga niko cyamukatishije urutoki. Siga n'ibitayi biba bikomeshaho kuburya kuma kabikata gakata n'intoki. Let me help you with that. Ufashe kiratwika rwa rutoki. Ayiwe. Shit. I really do. Ntabwo nigeze mwica. But I wouldn't go take credit for other people's work. That'd just be wrong. Wanyibeshyeho. Don't that's out on me, legend. Umva nshuti. I'm gonna tell you who killed your wife. Ndakubwira wishe umugore wawe. It gives me great pleasure to know that you know who did it. Biranezeza n'umenye wabikoze. You can't do a fucking thing about it. Nta nicyo wabikoraho. Lala Zen came after you. Yari Lala Zen ni wabikoze. Wa mukobwa. Lala Zen. Lala Zen. She killed your wife. Yo wishe umugore wawe. She killed your wife. Aranja sukayo. You're a liar. Urabeshye. Am I? Yewe. Ko nundi ugiye gupfa naba nkubeshyera iki? Have that drink now. Noneho amakuru iyo nzoga nkayo ngubwo menye wishe umugore wanjye. Wewe umbwira kare ukagotomera ahubwo. Amaze ni tanira urutabi nayo nguhe byawe nikomereza urugendo. Kumbe inzoga yuzuye mu kanwa k'iki kigabo cya Ving Rhames. Cyaraye gutiri yatangiye kibiriti hari inzoga zibazaka. Kimongera n'icupa. Kabara kongera. Oh! Ganeza urugabo rwatayawe ikote rucaho. Kumba aho hasi hari icyobo. Niba gihinguka he? Acunze neza ko amashini ke karagaragaza ko umuntu arimo kwiruka arimo kugenda. Yamenye ko atari hafa. Gusa amaze kumenya ko Lala Zen ari wabikoze. Lala Zen afite ibyago tu ni wa mukobwa uri kumwe na padiri. Iki kimaze kwihakana. Cyageze hanze nacyo kigomba gucaho ababicanye nta mikino bafite. Wica umuntu ntapfa akagukurikirana. Oh! Turori. The tournament. Amarushanwa niyo turora. The killing game. Amasaha aragabanyutse harabura 6 minota ngiyo. Abakinnyi bari basigaye ari 18 bari benshi bari batweretse 10 b'abahanga. 10 b'abahanga nabo hasigaye mbarwa ingerere. Abakinnyi baratangiye baramarana shaho. Imibare iragabanyuka. Lala Zen ari kumwe na padiri bo baracyagenda ibyabo. Ving Rhames nawe nguwo mu gikamyo aragenda ibye. Cya kindi cyitwa Miles Slade mukanya barakirashe nako bakimenya amayoga kirasha sinzi aho cyerekeye abakire bo baranywa. Abakire ntago baryamye n'umunsi wo gukora cash. Shetera umuntu amafaranga yimena. Hasigaye 15. Nabo barimo baragabanyuka. They allow you to go when you're near. There's such an air of Bantu zarapfuye shawo. about it. I can hear a lock somewhere. Oh! Bantu zirapfuye, bantu zirashize. About it. Hasigaye bangahe? 6 players remaining. Sigisi. Harimo na Bogart umufaransa. Na padiri mwibuka ari mu bakinnyi ubu ngubu. Nubwo atantacyo kina. Ving Rhames. Nuriya mukobwa.
hari n'utubonye ku kamoto arimo kugenda. Hari na cya kindi cyacitse gisha. Ni nabo nta nabandi. Kumbe padiri na nyamukobwa Laila Zen. Padiri yarasinziriye akanguka baparitse. You okay? Meze okay? Mera neza gute na rero cyo kunywa. You'll be okay. Uraza kumera neza. Koga musiga mu modoka. Highway. Padiri yihe bahebye. Ibibazo byakomeye. Yaze kwiba icyayi. Koga kumbaje muri supermarket niba agiye gura udukina ibyo utambaza. Ukora muri supermarket arimo arumva imiziki yashize za iPad mu matwi. Koga yigurira utuntu tw'utunini two kwifasha. Padiri arongera arira. Iyo nta muntu ararira. Niba ari abapadiri bose niba ari uyu gusa simbizi. Ararira. Arikanira. Ndakwinginze. Mana. Help me through this. Mbabarira ibimbicemo. Nyumva. Give me some strength. Mimbaraga ndakwinginze. Because I need a drink. Koko nyine cyo kunywa. Akiraho kumbe mu modoka cyari matabizi. Urakoze kunsubiza mana. Padiri na mwana naho mutagatifu icyo umuntu asabye kuko azajya kibona. Sabye arahabwa. Ticyo kunywa. Sorry, Hans. Jamalize ni kizima kimwe cyahiye do. Kuri padiri. Bless me, Father. Padiri, mumugisha. Koko ngiye gukora icyaha. Nsabira ku Mana ko ngiye gukora icyaha. Imwe! Kobwa! Sen! Fight! Stakes are high, ladies and gentlemen. Mwabantu mwe rero bagabo namwe bagore, mwabantu mwe nuko bizangiye kuryoha hano. Abahuye ko ari abahatari, rebera hakurya nta nubwo rwose wabagereranya. Mushete menshi kuko iri joro ni ryo kurya. Sen! Kobwa hanganye na cya kigabo cya Miles. Iduka ry'umugabo, umugabo amaye kutera amuri mu matwi narimo kumva ko nyuma iduka rye barimo kuri senya. Padiri ko yewe duka ry'umugabo ririmo rirasenyuka nabizi padiri yaraje nawe yirebera filime. Cyuma kobwa ranga. Lucky I got to before Joshua did. He's pretty pissed he killed his wife. Miles yarazi ko nishe umugore we ariko ubu yabimenye ko ari wamwishe. Barakamba. Kobwa. Yewe. Yewe. Wait. Buretse. Wa mukobwa wambare ntumwice utazabura kujya mu ijuru. Icyuma tayari. Padiri arimo arasabira mu kigabo imbabazi. Wibikora. Ndakwinginze. Saba imbabazi. Cyo ni cyica n'imbwa. Wibikora koko. Nanjye ndagusabira. Wa mukobwa babarira. Nyiri kabari kumbu utwo yaratetse turahiye aramenye ikijya mbere nyuma ye. Yagiye guhindukira. Papa kibwecera abona byakomeye. Iduka hasi imbunda hejuru y'abantu. Papa rubweceri. Baracyarira nk'uruhinja watekeza ukuntu yica abantu. Kubera padiri nawe yagizemo imbabazi. Kumbe boss arareba. Abamenye ko nakundi ari byo boss ashaka bagomba gutunganya. He said what? Which? Boss ari icyo avuze. Umva. Bakiraho. Umva amajwi ya kaka tracking device bamenye ko kagiye guturika. Tu begera hirya. Ibi ni ibiki? Kobwa yegeye hirya na padiri hirya. Icyo ni iki? Kiranihira mu nda. Naho undi wari umaze kwiyitekera uturyo sha. Ibisosi byiyongereyemo. Mu biryo by'umugabo. Bagabo ni nabicanyi. Bagabo barica telefone ako kanya. Aho bari niba nimero basimenya gute bafite aba IT babo. Information technology bagiye kureba abasore babiri bicaye. Uyu bamaze kurasaba guturika abantu bareba kabarike kandiritse telefone irahamagaye yapfuye kwitaba. Ndavuga icyo. Hello? Hello. Service station?
Ni kuri station ya essence. It's some. Ni yanyu. Ngo ni yacu. Ni yanyu. Padiri niwe witabye. Hello? Father McAvoy. Padiri McAvoy. Ni Padiri Makoboyi. We haven't met, but I feel I know you intimately. Oh, so you're the sick fucker that's running all this. Dusa naho tutaziranye ariko ndasa naho muzi neza. Uri mu bicurinde. From a man of the cloth. Now, listen to me very, very carefully. Nyumva wa mupadiri we witonze unitonze na cyane. Since you deemed it necessary to interrupt what could have been a spectacular kill. Uratwinjiriye utwivange mu mukino wari kuba umukino uryoshye wo kwicana. I feel I should clarify the rules a little. Ngomba rero kukubwira amabwiriza nawe ugomba kugenderaho. There's a time limit you really should take note of. Hari ibyo ugomba kumenya kandi ukabizirikana. What are you talking about? Uravuga yahe mabwiriza ugiye kumbwira? It's very simple. Biroroshye. You need to start killing if you want to stay alive. Niba ushaka kuba uri muzima ugomba gutangira kwica. Kill anyone? Ntabwo ndicaho sindicaho n'inkoko ni wanjye barazibaga. We'll wait and see. It'll be your faith. Uraza ubwo guhitamo kwisuzuma kwizera kwawe against your desire to live. Ndetse n'ubuzima bwawe urahitamo. Padiri amubwiye ko ari umwizera cyane ngo atakwica umuntu. That device inside you is so much more than a tracker as you've just witnessed. Ako kantu gakuri munda karaturika kurusha uko wabikekaga nk'uwo kubonye aturika. Only 4 hours left of the game, Father. Asigaye amasaha atarenza ne Padiri. There's more than one player still alive when the clock hits 0. Amasaha narangira arane abicanyi bose batari barangiza kwica nasigaye umwe. Everyone will meet the same fate as your American friend. Bose baraza kumera nk'uwo uko bimubayeho nawe urimo. So, let's see if you have any real guts. No, reka turebe koko niba wizera Bikira Mariya cyangwa wizera kuba kwawe kuri duniya. It's kill or be killed. No kwica cyangwa ukicwa. Ose urumva mu ijuru bundi uzajya waribye icyayi. Yasi cyakariwe. 4 hours, Father. Padiri, niwo ubwirwa mutima mucyo mu rutima. Let's take it. Isaha irimo irabara. Hasigaye amasaha ngahe? Ane n'amasegonda 58. Nta nubwo ari iminota 50 n'amasegonda. Bakiri baraseka. Padiri yumva kantu mu ndaye karakoroye. Bagiye kubyara inkoko ni ikintu mvishe ikintu kivuga nk'umushwe. Padiri. Akubwiye iki? That's perfect. Yasuhuzaga. Bring a replay. Padiri kubatangiye kubona ikintu kimukiza imbere dore iki gikobwa ubu niyo bori tuma ubuzima bwe bubaho. Yewe. Ya telefone yawe korora nk'imishwe sinzi. Yeah, that's perfect. Karagatangaza rwose. Yasuhuzaga. Barongera basubizamo ko wa mugabo aturitse shaho. Unaraturika. Padiri akantu yakamize. Ubagize amahirwe yaba yariye cyane ameze nka ba pipu kuntu barye cya pipi gifite urudaru byinjye wajya akabafure bagiteretsemo. Abagiye kare kunaga. Uranaga nakantu zakagenda yagiye muri wese. I'm too tense. Ko bitava yose ko filmira. Padiri. Ibintu bya bitangiye kuryoha. Padiri yumvisha ko akantu karimo kumuririra mu nda ajya kunaga. Anything yet? Nothing's happening. I'm too tense. Umva umukobwa akunda mubaza anything yet ngo hari icyaje. Bari muri wese. Anything yet? Nothing's happening. Hari icyaje wapi usibye no kuba cyaje nanjye ubwanjye sindanaga. Padiri no kunaga byamunani. Arimo kujugunya bikanga kuvayo. Tree is correct. He is trying to sort his shit out. Arimo aragereza kwivana mu. Anything yet? Nothing's happening. I'm too tense. Maze iminsi ibiri narya nta kiravayo. I haven't eaten for 2 days. So it's got to come out one end or the other. Umva gerageza ugakuremo mu buryo bwe cyangwa ubundi hasi cyangwa hejuru. One way or the other. Umva mukobwa zasi nama arimo kugira Padiri atakarutse akanage. Ubona urabyumva. It has to come out in one way or the other. Umve? Anything yet? Hari cyavuye. Nothing's happening. I'm too tense. Ntabwo ndarya hashize iminsi. One end or the other. Kagomba kuva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Can you not wait outside? Ngabo ahatandukanye umukobwa ari yicariye uri arimo arajugunya. I'm staying put. Now concentrate. Komeza ihate kanire. Concentrate. Shiramo akagufu. Ayiwe. Yewe di. Urisa no kohereza amabuye. Padiri yaza kamama. Okay, who's Joshua's wife? Wish ariko mukuru wa Joshua. Ntago bikureba. Okay. Sawa. I just thought the way you reacted when you heard. Will you just leave it alone? Uriya mugabo abikubarisha ariko na wandetse ariko kumbaza ubusukanaga. Ayiwe. Biranze. Public confession in here really, eh? Padiri maravuga ubusa shaho.
Kobwa yumiwe. Aho kunaga kanaga kana gazi. Can be incredibly hard. It's painful. Birababaza kwica umuntu urengana n'inzira karengane. And trust ourselves in God's care. Bire y'Imana musa nawe mutabyitaho. It helps. It helps. Birafasha ni mu gihe mwegera inzu y'Imana birafasha. Tagiye kubwiriza ari muri toilette. Why don't you tell me why you're here? Wambwira impamvu uri hano? Ntabwo ugeze ubimbwira. What's it got to do with Joshua's wife? Josh umugore we wamuhoye iki? Josh ni Ving Rhames. Tugumvishe padiri akomeje kumprovoka. The last thing you see in a target's eyes Ikintu cyanyu mubona mu maso ya target y'umuntu ugiye kwica is understanding. ni ukusobanukirwa. It's understanding. Somewhere Mu buryo bumwe deep inside of them, mu maso y'uwo muntu ugiye kwica they've been expecting it. benshi umuntu ajya gupima bari babitegereje gupfa. Mary Harlow didn't have that look. Uwo mukobwa ariko uwo mudamu ntabwo yari afite imirebere y'umuntu ugiye gupfa. Yarandebye nanjye numva nambabarira. Ari mu gitondo. Petrified. Scared. Yari afite ubwoba. Bewildered. Nanjye ubwanjye. I saw Nabonye. in her eyes that something was wrong. Mu maso ye ko hari ikibazo. Nabarira. My instincts told me to stop. Umutima wanjye waramwe ngo nimpagarike no kumwica. But I pulled the trigger anyway. Gusa nakuruye imbarutso ni hahandi. Bagera arabyumva. Yaranatwite na ndetse. Afterwards, but she was pregnant. Cyambabaje kurushaho yaratwite. Yewe data we. Ko abantu bashize. Ese mu bya muri koreye. Yega data we. Ijuru nzajya yenyine. Wege bazabona afite akaha gace utoko kwiba icyayi. Padiri yibye icyayi cyonyine. Inacyo arimo kuzima. And if I don't win, ninatsinda ndabizi ndaza gupfa. I get what's coming. Ndakizi ikintegereje kirimo kuza. Ugomba kumwica n'umugabo wa mudamu kandi dore umugabo ngo yaraje. Umugabo w'umupfu Ving Rhames. Wicyamuzanye n'ukwihorera imara ashaka umukobwa Laila Izeni nta wundi ashaka. A few players seem to be converging on the motorway. Agashya karabaye kuko batangiye kwegera nabicenye bane mu karitsiye imwe. Trapazov is harimo n'uwa gatanu utigeze agaragara kumbe hari undi mwicanyi uje ku kamoto. priest are sitting ducks. Upadiri n'umukobwa yagiye kubasanga mu rwiherero. Umukobwa kiraho kumbe nawe ka tracking ka tracer kabona ka abantu bane barabegereye. Batatu. Get out of here now. Tugomba kuvana tukagenda nona. Now. Nona dore batusatiriye. Fuko nacyo nari nagakuyeyo. Padiri avayo nakivuyeyo. Bagiye kugira gutya basanga akamodoka kabo bagafunguye barabegereye. Hari n'igikamyo kije Ving Rhames. Hari n'undi waje ku kamoto katrori. Uwo kamoto arakata, uwo kamyo nawe ari inyuma. Bitanye bazoka. Niyo yazanye nayo. Target. Yaparitse nabi kimodoka kiramurya. Bazoka yarayire kwirikaraga mu kirere kumbire manuka aba bahagaze. Laila Izeni na Padiri. Kuri station. Vingi yabonye umuriro waka yarahaciye yarenze arakata nawe yakatanye ntabwo yabitayeho dore parikingi bafashe. Ving Rhames yamenye ko kamubayeho. We know. What's going on? Kijambere. Niki kijambere? Babone kami. Yongeza umuvuduko nyirika. What? I'm taking your bus. Nibye bisi yawe ari kumenya ko ari cyo kijambere. Na Padiri arimo. Man, dukomeje gukora ibyaha koko. Turanibye twembi. Padiri twari imodoka yacu. Abagenzi bangeze. Mumba abakiriya basi. Yasigaye yishyuza abakiriya. Imodoka ye barayibye. Ving Rhames mu nzira. Joshua.
Joshua mu kinyarwanda ni Yoseya. Niba ari Hoseya, niba ari Yoseya. Biraho. Everybody down! Mwese hasi. Bicaye ngo mu kamyo. Na Bogart mwibuka arahari wa Mufaransa mukanya twambonaga hagaze ahantu hejuru. Bogart. Oh! Bese ku kamyo. Aya! Ngeze batangira kuvuza induru. Kuboko. Arayikata. Padiri arayikata. Padiri ara. Coming up on the Frenchman. How the fuck is he gonna get it? Hari n'umufaransa hano yabyivanze mukumbe Frenchman bategereje ku kiraro. Baraturuka hakurya berekera munsi y'ikiraro. Come and see this! Lai waje ukareba ibi hari undi mbe. Kuki? Padiri yabonye undi mwicanyi hejuru y'ikiraro. Arabategereje. Raka. Frenchman dar Mufaransa arasimbuka shawo. Hejuru ya base nta mikino. Hey. Frenchman indani. Bas, hanze hari urwana, indani harimo batatu. Fight! Faransa. Bogart. Hey! Jeez, they're going too fast. They're out of control. Ibintu biraryoshye. Abantu byanze bikunze baraza guta control bose n'utwaye bisi n'utwaye kamyo. Padiri yafatiyeho kujana baravuga kutagomba kurenza 50. Modoka ziragenda buhoro zose ziri imbere reka baze bagongane n'utumodoka tw'abandi. Nambere baraga. Ibintu butangiye kuryoha. Abakire barimo bararyoherwa hari. Ni nkamwe mbe. Maybe not. Holy shit. Nanda wera reba hari ndani. Fight. Mugamba. Frenchman. Bogart. Bunda hasi. Ararwanye biranga. Kigabo gifite imbaraga. Bita kabaraga. Ndagaye karasoka mu birahuri. Bogart. Kumbo yabonye iki gikobwa nicyo cyamwica umudamu arashaka kugihita na Ving Rhames. Fungura urugi wa mupadiri. Padiri nazi nawo bafungurira. Bafunguye. Akobwa chinda ngamwe modoka kubaho yarari. Lai. Gonna do it. Try! Imbere n'inyuma hanze. Kigabo cyagwa inyuma y'imodoka. Bombi zibakururiraho. Padiri yafashe feri. Kabiraza. Yafungiye ku Mufaransa. Yuko yafungiye ku
Faransa nayo itoboka ipine wari utwaye ikamyo nawe nuko byagenze ikamyo nayo nuko byagenze asigaye Rai na Padiri Padiri ubwoba n'iki byose yafunze fera afite ubwoba bimurenzeho kubera ubwoba hayo data we muri ruri muraka kamyira hiye Faransa mugongeye inyuma ibi ni biki bibaye Toga yamukoze atazi naho ari You saved me. Urantabaye you saved me I'm gonna be sick. Nisho umuntu ariko araruka amaze kuruka Imana ikora ibyayo dore umushwe hasi urakorora byaye nkoko mu kanwa Padiri nawe arapfuye asigaye umukobwa umwe kobwa araduhombeje wangu nanjye ndahombye nta bose bari bashatiye umukobwa boss arishima genda yariye Confirmed, sir. Bogart is down, and the priest has officially. Bogart arapfuye. What about Joshua? Joshua se nawe arapfuye. Joshua ikamye mukubise hasi. Uko bigaragara sinzi ko yaba yarokotse. Kereka Imana yakinze umuringa. Kumbe Joshua ni muzima. Ving Rhames. Asigaye amasaha ngahe? Naka iminota ingahe? 15. Buriya no busagonda 14 umungu niyo tubara. Ubusagonda na bwa bundi bitwa niba ari amadakika, niba ari ubutigitigi. Ubutsieri. Ubutsieri se nibwo buri habusigaye. Yakwicwa n'uburoro nagomba kwiga ikinyarwanda nyizi wo kapomeze nkawe. Kwasa wige no munsi y'igiti. Ujya kwiga ibyuzi, ubwo nawe kaza ngufite impamya bumenyi. Wize no guteka wo kapfa ntukavuge mu bantu. Still here. Kobwa Can't protect you anymore. Please go. Igendere ntabwo ugomba kwica abantu. Nta nubwo ugomba kubajyama bicanyi. Please go. Why not? Sinakureka kubera iki? Oh, you didn't abandon me, so I'm not gonna abandon you. You didn't abandon me, so I'm not gonna abandon you. Ntabwo wantereranye nanjye sinagutererana. Yes. Nuko bimeze. Kumbe Padiri menya ashaka no gukora ibindi byaha. Dore. Padiri wibye icyayi. Mukanya afashe ferikamye ry'umuntu. Tugende tugende. Tugende mwana wa tugende. Sinzi aregenda afata mu manyanyinya. Arakora mu manyanyinya. Padiri nk'abasabana. Only 5 minutes remaining, ladies and gentlemen. Iminota n'itanu isigaye bagona Let me remind you, if we don't have a winner when the time runs out, we will pay out on the current favorite, Joshua Harlow. Nituba tudafite ugaragara Joshua Harlow bisa naho ibye biri bisa naho byarangiye. Abagiye mu rusengero bari babonye urundi rusengero hakuno. Padiri bitanu niho bamuzanye 5000. Sigaye iminota 5. You cannot see us in here. What did you say? There are no cameras in there. Did I speak to you? There are several in there who paid $10 million. We're in the final few minutes. I want everything. Anything pointed at that fucking church. Ukora ibishoboka mukoresha na satellite y'igihugu ya CIA bakira aho ngaho harundo hageze. Iki Joshua aracyari muzima. Joshua Harlow. We'll give him something to watch. Dufite ibyo tugiye kureba. Joshua kumbe naje muri urusengero. Have to get to the hospital. Kobwa ngomba kujyana kwa muganga. Would you do right with me? Of course. Ngabo zasatiranye. Asigaye umunota uyu niba bataricana uri ufite kariya ka tracking device arapfubwe. Kobwa kumbe nawe arimo ararira yimaze kwica abantu benshi. Chuma! Said your prayers. I hope you said goodbye. Please. Shobora gusezera. This is God's house. No killing in God's house. Iyi nzu y'Imana wa muntu we mu nzu y'Imana kwica ufata umwaka utabaho. Please. Ndakwinginze. Why, Lila?
Laila kubera iki? Did someone send you? Hari wakohereje? It's personal. Cyangwa hari icyo twapfa gukajya kunyicira umugore? Just kill me. No. Nyica. Get it over with. Shira hasi. Why? Kubera iki? Why'd you come after me? Kuki waje umpiga? Why'd you come after me? Kuki waje umpiga ukagera iwanjye ukagera nawe unyicira umugore? I didn't come after you. Ntabwo ari we naje mpiga. Kubera? I wasn't there for you. Ntabwo nari we nahiga. Nari noherejwe kujya unica umugore wawe. The contract was on your wife. The contract was on your wife. Kontra bamaye yari yo kwica umugore wawe. Yarabyumvishe. Icyuma sa nk'ukimanura. Why? Kubera iki? Why would anyone want to kill Mary? Why? Kuki hari umuntu wigeze yifuza kwica Mariya? Ntabwo njya menya impamvu bamaze kontra jewe. Joshua ndakwenyeza. She's not to blame. Ni wici umukobwa urabahemutse imbere y'Imana ndanagusengera ahubwo noneho. For any of this, she's. Uwo mukobwa ntabwo yigeze. You know, like a tool. Baramukoresheje, she was like a tool. Yarameze nk'igikoresho. Shut up! Cacaka! Mary. Mukobwa ntabwo yigeze umugore wawe. Mary was my life. Maria yari ubuzima bwanjye. Mary was my life. She was your life. Yari ubuzima bwawe, sibyo? Singubwiye ngo ujya kwica umuntu, ariko none watumye uyu nguyu ugenda umushyira ibyo ushaka guhuya. Ariko simvuze ngo ujye kumwica. Cacaka wa mpadiri umugabo aravuga kanacira. No, who I am. Ninde wagutumye? Unda turamuzi wantumye. Ni nawe wadutumye twese. Komere wa mu boss, ni nawe wica umugore w'uyu. Icyo ashaka no kumenya impamvu bisha umugore we. Mary, have you done? Genda uyu mukobwa mureke. Uriye nushaka umuha ibyo ushaka. Ariko se ngutumye ngo ujye kumwica mu izina rya Yesu. Padiri ara. Arabura amasegonda 9. Williams yarabirebye. Yandi umwe agomba kwicundi ko padiri we ntibakimubona. Ka tracking device kamuvuyemo. Amasegonda 5. Gira icyo ukora. Chuma. Asigaye Joshua. Hello. Joshua Holo. Abashe se barishimye. Dufite utsinze nanone. We have a winner. Boss. Abashe te mukobwa bari baca abandi bayora amafaranga bazi ngo barariye. Niba bariye koko simbizi. Utsinze kandi nawe agomba kuza gufata miliyoni 10. Joshua Holo. Ngoro. Ngoro. Gishimo wa boss. Chongo. Ateye nabi. Ladies and gentlemen, Bagore namwe bagabo. I want to present to you the two-time winner of the tournament. Shaka bagaragariza utsinze kabiri muri aya marushanwa. For the greatest assassin of our time. Umwicanyi kabwari wewe ibihe byacu. Bamukomera amashaba boss. Umva umwicanyi arinje yamaze kumenya ko uyu mu boss dore amafaranga ku meza. Muve kuri bwa busurira bwanyu mujya muvuga ngo yaga turamukijije. Musa ni senda gusa. Nta muntu ndabona za ngo rekura kantu. Kamurari. Harimo n'abakaranga amacapati yari akaza yiyemengo no mu boss. Hatuzwe. Tera boss kirahuri. Joshua. I know everything. Ibintu byose ndabiza. I know everything. Vayo. Bandi ba boss nabo baramutinya n'umwicanyi. Why? Kubera iki? Why? Pourquoi? What? Kubera iki? I put on a good show, didn't I? Nagwaye ibirori siko bimeze. You can keep all this money that I want. N'ubufaranga bwa Kamurari kubera iki? Why you murdered my wife? Kuki wishe umugore wanjye? You're delirious, Joshua. Uragatangaza mugabo kubera iki? But you sweat. Now why is that? None se kurimo guhakana ukaburimo kubira icyuyo. And why is that? Nukubera iki? What's the matter? You afraid to admit it? Come on. Weird. Come on, we're all killers here. Turabicanyi twese sibyo? You need a doctor. Ukeneye umuganga ariko. Why? Kubera iki? Why'd you murder my wife? Kuki wishe umugore wanjye? Well, you too fucking gutless. Amucira icyo ikinure. None byo mukanwa umuntu abanza kwikokomara korora akava ikintu cy'ikinure gifashe. Mujishe. Kubera iki?
Because it was necessary. Kuko byari ngombwa. Ngwiki? You didn't want to come back to the tournament. Ntabwo washatse kugaruka mu marushanwa. You didn't want to come back to the tournament. I wasn't going to accept that. Ntabwo nari kubyemera kuko imikino ntiyari kuryoha. Reigning champion. We're champion. Look at you, Joshua. Irebe Joshua. You're a warrior. Gladiator. Chong. Men like you don't die in your beds. Wagombaga gupfira mu bitanda hari ndavuga reka ngaruri. They fall on the field. They give the crowd a glorious death. Uragatangazo rirwanya nziza. Kubera iki? Joshua arabyibuka kubera iki? Yihebye? Because if I'd have just asked, you'd have said no. Ibyo byagomba gutuma byonyine ugaruka ko ugomba kuzaja kwihorera. Yarababaye amaze kumenya umwicanyi bari kumwe duwo mwiciye umugore. Yari ubuzima bwe. On that little chink in the armor. Close your eyes. Ihangane ariko umenye ko ndi umukire. Kandi aba boss nta mikino tugira. Ariko yapfuye natanamubyariye umwana. Cyara mucake. Joshua sigaho. Boss baramuniga. Abapagasi bagiye kuza kumbe Joshua arimo arakura ikintu mu mufuka. Yakweyo ka tracking device kapfa kugera ahantu hashushe gatoya kakongera kerekana amasaha arangira umuntu aturika. Kumbe wa mukobwa ntabwo yamwishe amuteye icyuma kamukuramo bagira ngo yapfuye akantu kinjije mu kanwa ka boss akongera karabara isaha ibafashe baraturika bombi tukaturori abakire barirutse sha abakire batinya gupfa daturitse abantu babiri Joshua na boss n'umukire warabegereye yari inazi amafaranga ku meza kire bandi birutse kire bari bavuye aho ngaho faranga ngariya abishwe n'uburoro televiziyo nta kirimo mutirukanga na televiziyo yanjye kodera amafaranga ikese yewe data we Kobwa yarebye boss uko napfuye menya apfuye muri ibi birarane use mwana tuzishyurwa nande ko boss yari ataratwishyura. Yeah, me too. Terror stepped up a notch today. Bombs are believed to have gone off in both a city centre church and a popular strip bar on the outskirts. Inyubakana imikino bayiteguriraga haje kumenyekana. Played witness to events. Ozane umutanga buhamya imbere agira icyo atangaza. Imikino y'abagabo buri myaka 7. And yet, here we are again. Our spirits renewed. Imana ishimwe kuko twabaye bazima turi bazima. Abapfuye barapfuye tubasabira iruko ridashira. Padiri mo gusengera abantu. Bamwe babigize mu ruhari. Bari bavumbuye ni bandi bagenda bakora ibyo bintu. Ago byongeye kuba kwa bipanga yaramaze gucaho. Padiri atanga ubutumwa noneho. We must give thanks. Twese dushima Imana tureka amayoga ko ni mabi. Shitani ntazagushuke ngo ugerageze kwiba we yibye icyayi. Musaba imbaraga. And to the mystery, which is a mystery still. Leta dusabe Imana tuhishurira amayobera matagatifu yayishwe kugeza uyu munsi. Amen. Let us pray. Mongor. Mongor. Nuko gafilime kagenze abakinnyi ngabo uyu mugabo mwebwe gafilime kitwa 24 24 yitwa Riham Kunigan yitwa Powers ari nawe boss Bing Rames yagarutse yitwa Joshua Hello abakinnyi bari benshi the tournament niyo twaroraga from the one film production yari yanga mu Faransa ngo yitwa Seba City yani
Steve Tomko ni Craig Conway. Abakinnyi bari nyinshi. John Rich yari Gene Walker. Bari benshi. Eddie Kuzak murumuna wa John Kuzak. Wa mukobwa Lina Sofia niko yagarutse yitwa ariko yitwa Rachel Grant. Hanyuma yaje yitwa Eddie yitwa Andy Niman. None nawe Ido Goldberger yagarutse yitwa Rob. Scott Adkins nibuka mu filime twinshi yagarutse yitwa Yuri Petrov ari umurasha. Nuko kagenze kayobowe na Scott Manny. Ndabakunda abantu bakuri impamvu mbakunda mwese murayizi ariko murayizi ni urukundo rwandenze. Aba bagiye barakapfa nta numwe nkunda muri bo. Basigaye muri abagabo kuko turacyakomeza urukundo rwa Ransaze ndabakunda.